Que tal? Boas tardes, benvidos de novo a canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán para seguir coas fases finais do balonmán galego. Turno de tarde para a categoría senior masculino nestas Final Four que se están a disputar aquí no pabellón Monte da Vila, na localidade do Grove. E comigo, meu carón, un meco que sigue aquí agarrado seu povo, non hai forma de sacalo de aquí, Xulio, que tal? Que ganas tiña xa de vivir unha jornada así deste tipo, balonmán a tope todos os días, todo sábado, todo domingo. Sí, home, nadie profeta no seu pueblo, pero tiña moitas ganas xa de vir aquí e encontrar máis xente conocida de fai anos. Final masculino, o semifinales masculinas ahora pola tarde, despois do aperitivo que tuvemos polas mañáns, que pola mañán desas dúas semifinales femeninas que non nos defraudaron para nada. Ahora vai paso ao sector masculino. Que bueno, que si quere, pois vai nos dar un pouquiño máis de balonmán e a ver, rivalidade a tope aquí de equipos que xa se encontraron durante a temporada na jornada na liga regular, vamos. Sí, vais a enfrentar aquí ahora o terceiro e cuarto clasificado. Recordamos, terceiro clasificado o Mago Pesedona de Colla. Os de Colla que fixeron unha moi boa tempada. E o cuarto clasificado, Hospital Capilar Pollo Artai. Xa ten María protagonistas na pista, dous adestradores, tanto a Iago como a Jorge. María. Pois sí, chega a primeira semifinal masculina. Temos o Hospital Capilar Pollo Artai e o Mago P6 do Nadal xa quecendo na pista. Teño o meu carón os adestradores. Jorge, como chega o 6 do Nadal a Final Four? Pues después de varios cambios en alguna baja que tuvimos en la anterior temporada de algún jugador, ahora no están, hemos recuperado algún puesto, algún jugador y hemos fichado un jugador más y estamos estables. Llevamos ya con este equipo compitiendo la recta final de la temporada, estamos bien, llegamos en un buen momento y tenemos que hacer uno de los mejores partidos de la temporada. E bueno, pola outra banda, Iago, que espera o Pollo desta Final Four? Bueno, disfrutar, ¿no? É o que nos gusta neste formato. Como decías outro día, terceira edición, estamos outra vez aquí, xa sabemos o que é perder o primeiro día, o que é perder no último segundo da final. Entón, nos vimos a disfrutar, a competir a tope, que gane o mellor. Pois como di Iago, que gane o mellor, grazas, deixo vos que vayades dar as últimas indicacións aos vosos pupilos. Vos non vos perdades esta primeira semifinal. Temos Hospital Capilar Pollo Artai, Magope 6 do Nadal. Vémonos en nada, comeza o partido. Pois impresións de un e de outro adestrador, Jorge, que xa está falto de voz, Eso que ainda non empezou, Non empezou, deu ser dura semana de adestramentos para imprimirlle un poquinho de intensidade aí aos adestramentos, Que a pesar de estar a final de temporada, evidentemente, para estos primeiros clasificados da Liga Regular, ao contrario, aquí ainda van a ter que dar un pequeno plus. Se viñan xa con unha trayectoria positiva, a Final Four hai que dar un pequeno plus. Por outro lado, cordialidade por parte dos técnicos, como non pode ser de outra maneira, pero xa veremos que despois non hai amigos no 40 por 20, No, 40 por 20 do minuto 0, minuto 60, si non se alonga cousa, os amigos quedan para despois, para tomar despois as cañas, pero correcto. Aí isto é como cando din os geos, se me ves chegar, por moito que me coñezas, corre. Corre. Exactamente. Non valen recomendacións, teño un amigo geo, cuidado. No, aquí se veñen os antidisturbios, corre, que é o mellor que podes facer, porque aquí xa non hai amigos a estas alturas da competición, a menos neste tipo de partidos onde o que está en xogo é un pase a final da mañán para conseguir ese pasaporte a fase de ascenso cara a categoría nacional, cara a esa primeira nacional que tamén este ano está moi competida. Sí, está moi competida por abaixo e por arriba, non? Por abaixo e por arriba, sí, efectivamente, con todo todavía por decidir, desexando a mellor das sortes, como non, dende aquí ao Ática 21, o Arda Coruña, para que poida por fin pecharse a clasificación, aínda que, bueno, despois de gañar o mércores ese partido que tiña adiado co Luceros, podemos dicir que tan xa agarrada con unha man esa fase de ascenso. Dende aquí, repito, a mellor das sortes de cara tamén, se consigue clasificar, que poida loitar por ese ascenso a plata
como está facendo tamén pois o Novas, tratando de conseguir ascender ao Asobal. Comentábamos a semana pasada, no, o fin de semana pasado, Sí. a boa saúde da que goza o balonmán galego. A verdade é que sí, non son aqueles tempos de 4 equipos da provincia en Asobal, pero bueno, gustaríanos que se repetira, No, pero estamos falando de 2 en Asobal, 2 en Liga Iberdrola, o Guardés que conseguiu salvar os mobles na última xornada, meterse nos cruces polo título, un Guardés que está xogando hoxe a semifinal da Copa da Raíña, se non me equivoco, ás 9 da noite vai ter ese partido en Málaga. Copa do Rei a vindeira semana tamén, que en Santander tamén vai o Cangas, ainda que se está xogando a vida por non descender, pero bueno, eses pequenos fitos do balonmán galego que fan que, bueno, este deporte vaiase facendo mellor e máis grande aquí na nosa comunidade. Correcto, eso é o que queremos, que se estenda todo o máis posible, que, bueno, que haixa diversidade e que haixa moito número de equipos na competición gallega. Que podamos seguir disfrutando, os que temos fillos, que podamos seguir disfrutando tamén deste deporte, que eles poidan seguir disfrutando deste noso deporte que tanto nos gusta, e do que tanto disfrutamos, e do que tanto tratamos de levarvos a emoción alá onde estedes, na casa, na playa. Bueno, hoxe un poquinho aí, aquí levantouse un poquinho de vento, Sí, foi un pouco de vento. Si para ir á playa hai que ir abrigado, non se pode ir tampouco ahora. Bueno, igual pues, algún está coa tabla de surf ou de kite, facendo kitesurf aí, veña. Para eso sí, para eso está idóneo o día. Ahora con estes cascos impermeables e todo preparado, por que non seguir, polo menos, seguirnos a nosa voz, non tes a imaxe, pero sí que, como sempre, tratamos de levarvos toda a emoción destas fases finais do balonmán galego. A semana pasada foi a categoría xuvenil da Guardia, esta semana a categoría senior, a vindeira semana desplazámonos a Carballo para a categoría cadete. Todavía queda por saber onde se van a decidir as infantiles, as de segunda autonómica. A segunda autonómica, que creo que é a última. Queda moitísimo, todavía moitísimo balonmán, e estamos chegando todavía a finais de abril. Hai que, por motivos de calendario para todas estas fases de ascenso, campeonatos de España, pois vanse queimando etapas pouquiño a pouco en todas as categorías, adecuándose sempre a ese calendario que marca a Real Federación Española de Balonmán. Pois aquí vai collendo pouquiño a pouco máis colorido a grada. De seguro que no partido de despois das 7 da tarde vai se tinguir de azul, Me parece que se vai a paralizar o centro do Grove, que os negocios van a pechar todos, vinde todos para o Monte da Vila. Si queredes ver algún grovense por aí, solo van quedar turistas, Aí vemos esa cantina que te montada o raso aí na entrada, que vos vai a recibir se vides aquí o novo Monte da Vila, a tenda oficial da Federación, e sobre todo moi bo ambiente de balonmán, moitísima xente que se desplaza de diferentes clubs, de diferentes equipos, porque aquí non só é disfrutar do balonmán os equipos implicados, hai moita xente que é allea aos clubs que están en liza agora mesmo, que estiveron en liza durante a mañán, pero que veñen a disfrutar do bo balonmán, da boa saúde do balonmán galego. E igual algún vende olleador, igual hai pretensións de fichajes para o ano e cousas desas. Isto, a ver. O scouting, iso, como estamos falando de americanadas, cuidado. O scouting aquí vamos a chamar o recolle informes ou botalle o trueiro, porque tamén pode ser a outra opción, non? Pero sí que eso vai a estar a orden do día tamén nesta categoría, pois para, bueno, nesta categoría e incluso algún equipo de categorías superiores tamén pode botarlle ollo a estes rapaces, porque, bueno, estas fases finales non deixan de ser tamén unha lanzadeira para moitos. Por suposto, volvemos outra vez a caixa diversidade, moitos equipos na provincia, na cerca, bueno, na provincia, na comunidade en general, porque tamén dá pé a que, bueno, xogadoras moitas veces cambian de equipo, pero están cerquiña, o sea que é máis viable tamén practicar balonmán cantos máis equipos teñamos, non? Bueno, por circunstancias, sobre todo, pois en edades determinadas, que si estudios, pois que se desplazan por estudios, pero sempre teñen cerca un equipo de balonmano para seguir practicando.
Iso é importante, que poder seguir disfrutando do deporte cando sabemos saindo ao 40/20 do novo Monte Dávila aquí no Grove, os protagonistas desta primeira semifinal na categoría senior masculino. E imos a escoitar as alineacións de un e de outro equipo. Recordades, Sedona e Hospital Capital Pollo Artai. Esta primeira semifinal da Final Censo que van disputar o Hospital Capilar e o Mago P6 do Nadal. Polo Hospital Capilar Pollo Artal, con número 1, Julio José Ferreiro. Con número 4, Santiago Calvo. Con número 6, Daniel Balea. Con número 7, Alejandro Pombo. Con número 8, Tomás Balea. Con número 9, Oliveiro da Silva. Con número 10, Daniel Trigo. Con número 12, Anxo Fraga. Con 13, José Veloso. Número 14, Andrés Pérez. 17, José Manuel Núñez. 19, José Javier Hermida. Número 22 para Nicolás. Número 40, Damián González. Con número 41, Pablo Romero. 89 para Pablo Picayo. En número 91, Santiago Picayo. Adestrador, Iago Garrido. E axudante, Aitor Vilariño. Polo Magope 6 do Nadal, con número 8, Marcos Domínguez. Número 9 para Iago López. 10, Raúl Noguerol. Número 11, Xavier Soutullo. Número 12 para Andrea Marie. Número 13, Santiago Iglesias. Número 14, Adrián Leiros. 16 para Gerard Conil. Número 23 para Bruno Cela. Número 27, Álvaro Cameselle. Número 30, Xoán Otero. Co 31, Guillermo Rial. Número 32, David Rial. Samuel Couto. E número 98, Jorge Llago. Adestrador, Jorge Fernández. Axudante, David López. Oficial, María Prelchi. Outro oficial, Carmen Prelchi. Dirixe o partido, Leire Fernández e Marta González. Auxiliares, Bea Pena e Rosa. E delegado federativo, Aurelio Barreiro. Moita sorte no partido. Quedan presentadas as alineacións de un e de outro equipo. Espadas en todo alto, nervios a flor de pel. E todo pouco menos que preparado xa para dilucidar. E con ganas, sobre todo, creo que por parte de todos, de que comece isto, Xulio? Por suposto, desde logo pola nosa parte que comece xa, aínda que sabemos que a relatividade do tempo nos xoga unha mala pasada, se nos pasa polo aire, embellecemos antes, pero sí, estamos deseando que empece. Ainda que hai algún xogador que creo que xa leva a terceira edición destas Final Four, como decía antes Iago, eu creo que os nervios van a estar aí tamén, non... Como os novatos, isto da igual, 3 anos, pero sí, cando chegan sí. estas cousiñas, os nervios aparecen igualmente. Isto como ten que ser, nervios positivos, nervios de tensión, de competición e de... A ti non te pasa cando chegan as campanadas de fin de ano que estás nervioso igual aí, a ver se me vou atragantar, coller unha pepita, quítalle todo, É verdade, xa levo unhas cuantas edicións. Non dixas cantas, Unhas cuantas edicións, poucas, Si, teño pelo blanco polo tinte, que non... por moda.
Pois aí temos recibindo as derradeiras instruccións por parte do Sedona. Recordade ese azul celeste o equipo de Colla. Mago Pesedona coa equipación laranxa. Hospital Capilar Pollo Artai, eses guerreiros celtas que levan o nome no clube, que de verdade que cada ano se esforzan e moito por seguir cumplindo esa, vai a ser pouco menos que, non sei se para ano vai ser unha obligación xa que este que estén aí, verdad? Artai, O Artai que este. Pois sí, pois ao final sempre son por retos, pasiño a pasiño para facer máis grande o club. Iago aí está, bueno, está aí ano tras ano traballando ferreamente. E bueno, aquí lles veñen os réditos ao final da temporada. Eu estaba mirando aí mentres presentaban as plantillas a un rapaz jovenciño que está empezando por aí, Oli da Silva, que vamos, ese ainda é maior que a min, Pois cuidado, Pero bueno, hai quen E se aí conserva sigue dando, formol. Bueno, un tal Pombo tamén por aí, non sei que edad terá, non? Pero tamén un clásico aquí no balonmán. Neste caso, Oli, se che podo dicir que, de feito, disputei moitos minutos con el. Ajá. Para ser o irmán pequeno de, levaba o seu nome igualmente. Comeza xa o partido, levamos 23 segundos. Primeira posesión para Hospital Capilar Pollo Artai. Iniciando o primeiro ataque aí, xogando con José Veloso no lateral esquerdo, con Pombo no lateral dereito. E comandando a central de accións, Balea. Mas aí está a primeira parada de Gerard. E Alejandro, que xa é o primeiro en intentar perforar a portería de Seix do Nadal, neste caso con eficacia para Gerard. A primeira parada de Gerard, primeiro ataque tamén para o equipo que viste de celeste, con Guille Rial no centro, fuera de serie disto do balonmán. Xoán Otero no lateral esquerdo. E no lateral dereito acompañando Marcos. Aí vai Xoán, buscando levantarse. Piden pasivo dende o banco. Boa Artai, que parada. Boa parada aí de Anxo. Anxo. Pois intención dos porteiros de marcar territorio xa. Correcto. Non queren esperar máis adiante. Pois segundo ataque do Hospital Capilar Pollo Artai. Tomás comandando o ataque dentro do centro. Movendo a primeira línea, buscando aí ese primeiro 2 para 2. Tratando de abrirse un espacio con Damián aí no pivote. Que quen ponga o balón no momento. Alex Pombo. O lanzamento de Alex. Outra parada de Gerard. Ben defendido aí por Jorge Gallo. Vai a iniciar un novo ataque. Desdobla ese Picallo. Aí vai o erro. Quere salir correndo Sedona. Ben parado aí. Como placou aí Damián. Aí temos a repetición, como sin contemplacións, collendo o brazo para evitar unha contra do Sedona. Correcto. Hai que ter cuidado porque medir esa intensidade moitas veces se acarrea sanción, pero bueno, aproveitouse que os primeiros minutos ainda non está o listón posto. Atacando Seix do Nadal. Otero, lanzamento, outra parada de Anxo Fraga. Segunda parada do porteiro do Pollo. Pois estos nervios dos ataques que queren, pois bueno, canto antes abrir a lata. O lanzamento é o primeiro gol que consigue Tomás Balea. Pois ahora sí, aos 3 minutos ábrese a veda de goles. Quería correr aí Andrea Leirós, pero escapouselle a pelota. E ataque novamente para o equipo de Pollo. Cornos na man esquerda de Tomás para indicar a xogada que vai a poñer en funcionamento agora mesmo. O Artai, boa chapa aí de Gallo. Quere sacar a contra Gerard. Balón para Leirós. ¡Paradón de Anxo! Pues sí que sí, paradón. Mira aí a repetición. Pase de touchdown.
E aí vaya rosca que se quería inventar aí dende o extremo Andrés Pérez. A parada de Gerard. Aí temos a repetición con pouquiño espacio. Estirou as mans aí Gerard. Pues quienes empezaron conectados son as porterías, 3 paradas de Anxo, 2 paradas de Gerard. Poniendo listón altísimo xa. Guille co balón, tratando de desequilibrar. Chega o balón a Leirós e outra parada de Anxo Fraga. Aí vemos na repetición como lle chega o balón franco a Leirós. Como vai con todo Peman. E además Adrián, que é un dos máximos artilleiros do seu equipo durante a liga regular e que non é capaz de abrir a lata de momento. 4 paradas de Anxo que sigue coa caixa sin abrir. O Alex escapa o balón, a perda de balón aí do Pollo, atacando, chega o balón a Gallo. Agora sí consiguen perforar por primeira vez a porta do Pollo Artai. Gol de Jorge Gallo, vemos aí na repetición que ben se desplaza pola liña de 6. Como rectifica aí. Rectificado para abrir o ángulo, fantástico de Jorge Gallo. 1-1 no electrónico. 5 minutos e medio. Poniendo balón en movimento a primeira línea do Artai. Pablo Picallo. Tomás queriendo habilitar o espacio para conseguir ese primeiro cartón amarelo para David. Ahí ven Alex Pombo. Chicharro de Pombo. Pues chicharrazo de Pombo desde 10 o 11 metros. Uy, vaya a darle continuidad de Guille Rial queriendo perforar el balón cara a línea de 6 metros. Ahí ven a sanción disciplinaria por ese golpe de Damián. Hay una repetición, esa penetración que buscaba Guille para habilitar a Jorge Gallo. Superioridad de Paraos de Colla. Guille Rial. Vais a desdoblar para que sea Otero quien decida. ¿Cómo decide? ¿Con qué clase? O gol de Xoán Otero. ¿Cómo se eleva? ¿Cómo mira o porteiro? ¿Cómo consigue perforar a porta de Anxo? Sí, anta pasividad do Pollo Artai, que aí na defensa non saleu nadie. El despaciño se foi habilitando aí hasta os 7, 8 metros e aí perforou literalmente a portería de Anxo. 2-2. Atacando en inferioridad del equipo de Yago. Ahí va Tomás. Quería buscar por las costas a José Veloso, pero no consiguió habilitarse. Hay aviso de pasivo. Defensa fuerte de Jorge Gallo sobre Alex Pombo. Quedan ya 3 pases. Indica a Colexiada. Va Tomás. Habilitando. Balón cara ao extremo e outra parada de Gerard. Pois ir a banda ten que ser o contrario, ten que ser para Artai. Si tocou o porteiro, non? Sí, tocou despois na colexiada. O balón vai de banda e efectivamente ten que ser balón para o Pollo de novo. Para Pollo. Vai ser Pablo Picallo que empoña o balón en movimento. Vai Veloso, acabouse esa acción de pasivo despois do toque de Gerard. Tomás Balea, que gol consigue Tomás, fantástico. Qué fácil parece, Xulio. Sí, parece facilísimo, pero... correndo, se dona a túa miña. El Leirós que consigue o seu primeiro gol, poñendo 3-3 no electrónico. Sí, Adrián é dos que lle gusta correr, sempre o primeiro que vas a topar arriba, o contraataque. E despois desos 2 primeiros fallos, pois bueno, xa polo menos templou un pouquiño. Que profundidade ahora da defensa dos 6, Aproveitando a inferioridade do Pollo. Ben Tomás con distancia, recupera xa o xogador excluído o equipo de Iago Garrido. Teniendo balón xa en movimento. Pablo Picallo
Ven Alex Pombo, levántase Alex. Golazo de Pombo. Outro lanzamiento que Pombo non necesita acercarse máis alá de 10 metros para perforar a portería. Segundo lanzamiento dese latijazo coa súa esquerda de Pombo. O gol de Pombo. 3-4 para Pollo Artay. Novo ataque para os de Coia. Guille Rial indicando esa próxima xogada do seu equipo. Iniciando ese cambio de ritmo, habilitando balón para Jorge Gallo. Golazo. Vaya asistencia de Guille. Sí, aí Gallo que ven, aguanta ese pequeno impasse antes de lanzar, mirar portería. Ven Veloso. A penetración o gol de Veloso. 4-5 nuevamente. Se dona a correr Guille Rial. O balón xogado con Marcos. Llega. Aí o balón a Xoan. Vai a haber novamente 2 minutos. Pues mira, vai a ser a segunda exclusión, Pois a segunda para Damián. Segunda exclusión para Damián. Levamos 9 minutos. Pois importante traspés para o Pollo Artay. En este caso, bueno, hai un pequeno contacto na cara. Involuntario totalmente, pero xa sabemos que calquer contacto na cara ten que ser sancionado con 2 minutos, cando menos. Superioridade novamente para o equipo de Coia. Aí ven Xoan. Balón para Jorge Gallo. Boa man que apareceu aí de Veloso. Ven a contra. Moi ben. Balón a man. E o gol que consigue Andrés. Perfecto, lle saleu ahora este contraataque, lle saleu perfecto aquí ahora a Artay para poñerse 2 arriba cando estamos a 10. Balón cara ao extremo, non atopa arco ese lanzamento que intentaba Bruno. Pois o 6 que se estanca un pouquiño aí nese cuarto gol e non é capaz agora, aínda con superioridade, non foi capaz de batir agora o porteiro do Pollo Artay, que non, sin que libera a portería, pero non libera. Ahí va atacando Veloso con Tomás, cambiando de ritmo, recibiendo Veloso, moi ben defendido por Jorge Gallo. Gallo ven aí nese cambio de oponente. Aí vai Tomás novamente, buscando ese 1 para 1, ven esa man que apareceu de Marcos para evitar unha posible penetración de Tomás. Sigue a inferioridade do Pollo Artay, piden pasivo dende o banco. Sí, aí está, ahora sí que se lle dan. Alex Pombo, xa buscaba esta línea de pase. Claro, Pombo aproveitando pues que está el moi marcado de cerca para asistir aos compañeiros. Pide o tempo morto adestrador do Sedona. Imos a escoitar a Jorge. Me cago en la puta hostia, tío. Ya lo sé, tío, pero que tiene mi equipo aquí, joder. Chicos, despropósito de 11 minutos, sobre todo por 2 cosas. La primera, no estás yendo largo para avanzar, te fuiste a avanzar por encima de ellos. No estamos trabajando los 2 jugadores con distancia, ¿sí? Errores que no tenemos que meter. Adri, cógela, damos 2 pasos. Y si pisas, pisas, tío. Haz las cosas correctamente. Estáis cagándola por no hacer las cosas correctamente. Adri, estamos uno más. ¿Sí? Acabamos de fallar un contraataque. Te estoy llamando. Mirar para el banquillo, tíos. ¿Por qué les damos tanto tiempo? Que ya te estoy diciendo ya las 2 estrategias anteriores que estáis presionando y ahora estamos bajando de abajo. No, control, tíos. Sois 3 tíos con el 13 y no tocáis. Control. No te hundas, David. Pero todo esto ya lo sabéis. El problema es que os quedáis abajo. Xoan, ¿por qué arriesgas? ¿Por qué no das balón? Que la falla Bruno, Pero ¿por qué perdemos balones? ¡Dios, vamos! Toque de atención ahí de Jorge e seus pupilos. Sí, sobre todo porque eso, o fragor da batalla, pois moitas veces fai que estés máis pendiente do momento, que non do chojo colectivo, que te desaxustes. Pois está dicindo que están en superioridade porque deixa tanto campo ao Pollo, non? Que presione un pouquiño no medio campo, que non lles deixen chegar o tran hasta arriba en posicional.
Vale, veu Jorge as deficiencias nestes 11 primeiros minutos e a ver como corrige a plantilla. Guille, asistencia ao lado contrario, petou no longueiro de Anxo. Que se lamenta ahora polo exceso de puntería, outro balón que lle vai ao largueiro. Pois está solventando con moito rédito esta inferioridade o Pollo, O Pollo, sí, pois non vai a ser sempre así, sempre un aliciente. Aí vai Santi Calvo, tamén petou o balón no longueiro. Se queixaba Santi de que hubo un contacto e os árbitros interpretaron que foi anterior e que se pudo repoñer para ese lanzamiento. Joan para Jorge Gallo, balón por enriba do arco, vai a haber 7 metros. Ahora sí, o contacto pois no momento de tiro, non? Me imagino que a arbitraxe pois interpretou antes pois que Santi sí, a pesar de ser tocado, pois que tiraba con total capacidad, non? Vai Guilla, línea de 7 metros. Subían os colexiados. Primeiro mago e o gol. Batindo Guille a Anxo. Primeiro gol para Guille Rial. El balón en movimento xa para Pollo Artai. 12 minutos 47 segundos. Marcador asustadiño aí, 5-6 para 6 do Nadal, ou para o Pollo, perdón. Posesión para o Pollo tamén. Aí vai Tomás, Alex Pombo. Deslizábase por detrás da defensa Santi. Como buscan aí, creo que vai haber aquí un bonito duelo entre Gallo e Pombo, Sí, sí. Se teñen marcados xa desde o banquillo. Aí está, que ben, que gol de Tomás. Terceiro gol de Tomás. Atacando de novo Sedona, imprimindo aí un poquinho de velocidade, vai no parar ahora. Cada gol vai a tratar de penalizalo o Sedona con esa velocidade no saque, Sí, Sedona está acostumbrado de xogar moi rápido. Xa temos visto ano pasado en a Nacional, pois que son equipos que xogan moi rápido. Aí vai Xoán. Longo, como lle pedía Jorge, tan longo que fixo pasos. Quere salir. Aí vai o balón buscando esa rosca, o golazo de Daniel Trigo. Nesa contra, ahora quien quiere correr es Leirós. Ahí va Guille. Lanzamento a parada de Anxo. Va a haber golpe franco. Frenético ritmo, Xulio. Sí, moi ben o Pollo nesa salida ao contraataque. Un pouquiño parco, digamos, no repliegue, non, do 6 do Nadal. Bueno, a ver, este micropartido que está levando o Pollo, a ver como reacciona o 6, que necesita, sobre todo, soltura, o que máis lle vexo. Aí vai Xoán, lanzamento, parada de Anxo novamente. Eso, claridade, necesitan algunha xogada que sin ser tocados desplacen balón para que vexan fluir un pouquiño o choco e encontrar o seu ritmo. Xoán, Guille, primeiro amago, balón para Gallo. Vaya sociedade teñen aí entre Gallo e Guille. É que eso non é un aclarado, eso é un, vamos, todo para ti. É impresionante como asisteu aí a Gallo con un cuarto de área para el solo. Rotando jugadores, Yago. Sale ahora a pista Daniel Balea. Nese lateral dereito. E vai o primeiro amago con Tomás. Sí. Intentaba aí Tomás. Tentaba pegar aí o freno de mano e salir para outro lado, pero... Aí está. Xogo Tomás novamente entre 1 e 2. Buscaba o penalti pola defensa interior, Sí, non sei, na xogada rápida non, eu desde aquí non o vexo. Aí temos a repetición. Pois podría ser incluso. ¡Oh, golazo! Que consigue Daniel Balea. Desde ese lateral derecho 6-9. Pois nada, facendo o propio de Pombo. Ahora mismo esta zurda que volve a percutir contra a portería do 6. Hay movimiento no equipo de Jorge. Sale ahora Iago López. No lateral izquierdo. Tratando de buscar un poquillo de soluciones. Ahí buscaba nuevamente Guilla. Jorge Gallo.
Pero consigue un golpe franco. Guille nuevamente. Esa circulación longa. No se atreve en el lanzamiento ahora. Extremo derecho. Guille. Balón para Yago. Nuevamente Guille. Y avisa de pasivo. ¡Guille! ¡Qué golazo! Sí, señor. Chojón ahora. Guillermo para ilustrarnos con ese desparpajo, ese lanzamiento de abaixo arriba, que non sei se iría por debaixo das pernas de Santi incluso. Temos os dous a mesma percepción. Sí, me pareceu que Dende aproveitou. o noso ángulo pareceu que foi así. Buscaba aí o pase de Andrés cara Santi. Golpe franco. Vaya destello. Qué maravilla que acaba de sacar ahí. Impresionante, sí, señor. Nuevo ataque. Sigue rotando jugadores ahí. Yago. E tamén rotando no centro da defensa Jorge, sacando a Santi Iglesias ahora tamén no centro. Tomás sacando 7 metros por esa axuda interior da defensa de Marcos. Aí temos a repetición. Que por nada entrou ese balón. Pois aí vai Andrés. Baixo Pau Gerard. Serían as colexiadas en primeira mago. Gol de Andrés. Gol que consigue Andrés. 7-10. Sí, o Pollo que o vexo un pouquiño máis regular, un pouquiño máis estable, o 6 pois un pouquiño con arreóns, o marcador sigue estando moi cercano, calquer despiste se igualan, pero vexo un pouquiño máis estable o Pollo. Uy, esa penetración, vaya a acabar en golpe franco. Y va con muchísima fuerza ahí esa penetración de Yago López. Atacando de nuevo Sedona. Ben Guille. Tocó Anxo, pero balón entró. Una caixa de Anxo. Cuarto gol de Guille. 8-10. Pois Guille que está sendo desatascador ahora nos ataques do 6 para que o Pollo non poida distanciarse un pouquiño máis. Ahí va y Trigo. Balón para Tomás. Con Maleo Irmán. Ahí está. ¿Para dónde Gerard? Sí, que casi se atrevía a sacarlo contraataque. Ganas tiñas todas, ¿eh? Sí. Atacando nuevamente Guille. No un para un. Bien defendido por Santi. Trataba de buscar ahora a su compañero Samu. Una línea de 6 metros. Bien defendido. Y nuevo ataque para Sedona. Iniciando, cogiendo calor ese ataque. Yago. Para Marcos. Llega ao extremo. Y nuevamente eleva 3 de 3. Petando no Pau. Sale a contra, non sei se voluntario ou involuntariamente Artai, pero vai no frenar aí Santi. Sí, non tiña diante moitos compañeiros a replegar aí a defensa do 6 do Nadal. Santi, bueno, teñen ventaxa no marcador, non teñen presa, prefieren elaborar en posicional. Pois atacando de novo os de Pollo. Lanzamento de Tomás, parada de Gerard. Pois ahora Gerard que está mantendo aí tamén a portería. Ben Guille con distancia, non para un balón ao extremo, non se atreve nesta ocasión. Bruno Cela no lanzamento, vai no parar aí Guille. A iniciar un novo ataque. Sacando o seu pivote, recibindo Marcos. Ben Yago buscaba ese pase de Remanguille que era o seu pivote, vai a ver Pep. E correndo Artai. Andrés apoyándose no seu pivote, vai a parar aí Daniel Trigo para asegurar a posesión. Pois o Pollo aí que quere controlar o partido, ten o resultado a favor, facendo bastantes cambios tamén Yago. Importante que xa apuntábamos na mañán o factor rotación. Fondo de armario, sí. Trigo, aí vai o lanzamento, non se atreveu, balón para Picayo, balón o Longueiro. Que ben iba, cando entra que fácil nos parece, que nada, lanzamento listado que quería facer aí
Balón que lle chega Leirós, superando a Anxo, agora sí. Desde a súa posición natural, Adrián aí agora consigue bater a Anxo para axustar o marcador, como xa podíamos intuir. Ou desear, moitas veces é máis deseo que intuición, Non. Sigue rotando Yago, sale no extremo dereito ahora Pablo Romero. É quen recibe, quería buscar aí o pase cara ao seu compañeiro. Quería correr, quería sacar a contra Gerard, pero optou finalmente por asegurar a posesión. Ataque para os de Colla novamente. Tomando un pouquiño de respiro, tomando tamén o seu tempo. Guille, vai a buscar ese 2 contra 2, moi ben. Balón para Leirós, quere penetrar, vai a sacar 7 metros nese atrevimento de Adrián Leirós. Aí vemos na repetición, aproveitando que o seu defensor estaba dentro. Sí, foi contra el xa, foi pillo aí. Pois vai salir a bomba Picallo para tratar de deter ese lanzamento de 7 metros que vai a executar Guille Rial. Pois a ver a bomba como Guille. sale. O gol de Guille. Explosión ao chan, se vai Santi e non é capaz de neutralizar. Empate no marcador, Berto. 10-10. Ya que 23 minutos non valeron de nada. Sí, que estuvemos disfrutando. Moitísima emoción e moitísimo balonmán de quilates que estamos vendo. Sale Hermida na axuda da primeira liña do Hortai. Aí vai, balón para Trigo, buscando ese 1 para 1. Parou un pouquiño antes de tempo a colexiada porque podía haber demais, ese freno de mano que aplicou aí Trigo. Vai a mover outra vez Daniel Trigo. Balón para Tomás, balón para Hermida. O gol que consigue o pivote do Artai. Recibindo aí a unha man, cambiando balón de man, ainda por riba repoñéndose para batir aí outra vez por riba o Pollo. Marcos para Yago, continuación dese ataque sostido, Guille Rial. Yago, novamente para Marcos, insistindo neste lado dereito. Aí está habilitado o espacio, non foi quen de atacalo. Guille, ese golpe na faciana. Consideran os colexiadas que non é suficiente para darlle esa amonestación ou esa exclusión que solicitaban. Guille buscando 2 para 2. Yago, atrévese o lanzamento, ben defendido aí entre Santi. Temos entre Santi e Picallo. Aviso de pasivo. 4 pases. Guille recibindo. Buscando o seu compañeiro. Buscando moi largo. Marcos penetrando entre 1 e 2 e conseguindo gol Marcos. Pois sí, tuvo que facer un lanzamiento rapidísimo para sorprender ahora mismo a Anxo. Con pouco ángulo, lado dereito, un diestro, tuvo que sacar ese latijazo aí no primer tempo de lanzamento. A parroquia de Colla facéndose notar o lanzamento de Balea. Ven a contra que busca Gerard a Leirós. Ven a contragol. Vai no parar aí Anxo. Queixábase aí Daniel Balea. Un pequeno empurrón no lanzamento. Pero sin máis consecuencias. 11-11 no electrónico. Últimos 5 minutos. Suyo erro aí de Trigo. Vai a coller o balón para evitar que poida salir a contra o Sedona. Pois sí, nese cruce aí co compañeiro se lle queda un pouquiño pejado o balón nas mans. El ojo non é quen, non pode controlalo porque senón incurren dobles como pitaron os árbitros. Pois cuarta perda de balón para o Poi Artai. Vendo pouquiñas perdas neste partido, afortunadamente. Guille Rial buscando aí ao seu pivote, ben defendido por Hermida, recolle Guille, insistindo aí.
Aí percutindo aí esos ataques contra as defensas e non son capaces de abrir a defensa do Pollo Artai. Guille nuevamente. Balón para Marcos, balón cara ao extremo. Escapou o balón. Non está sendo a tarde de Bruno Cela. Xa verás como con isto agora a próxima reventa. Seguro, pero sí é verdad que non están tendo en general así os extremos do 6 a súa eficacia mellor habitual, non? Atacando, mira qué bonito ese o graderío. Uns animando apoyo, outros animando 6 do Nadal. Por suposto, tamén queren ser partícipes de... Dándolle colorido tamén, Correcto, e tanto. Aí vai que ven esa reviravolta de Tomás. E aviso. Trigo, aviso de pasivo xa. Tomás querendo percutir, estaba llamando Gerard. Que tamén está querendo ser partícipe. Aí novamente golpe franco. Vai a poñer en movimento. Hermida que ven a buscar. Un clásico, Sí, señor. Un clásico, dos golpes francos. Os clásicos funcionan. Ahí está, mira, Berto. ese amago, esa trayectoria. Tú a Patico y a ti. Impresionante. Penetración, Guille. No un para un. Ben defendido agora. Polo seu oponente por Picallo. Os pillos teñen moito sitio neste deporte, Xa vimos nos partidos anteriores esa acción salindo do banquillo para roubar un balón das xogadoras do San Bartolomeu, me parece que foi. E agora, pois, outra acción destas míticas civilinas, pero tan eficaz. Guille aguantando, mira como sacou o brazo polas costas e alonxou o balón na cepa do pau, Sí, pretendía... Vai novamente Guille con Marcos, buscando 2 para 2. Xoan habilitando ya a línea de pase aí a Guille. Pero ben defendida, ben axuda aí de Santi Calvo. Hai aviso de pasivo. Menos de minuto e medio para chegar ao descanso. Mira, tamén amagando co pase Xoan. Sí, señor. ¡Qué golazo! Como se pendulou no aire, Xoan. Sí, como cuanto aí para esquivar esos brazos defensivos que estaban aí ao alto. E o que ti dis, pois estrategia todo lo alto, un falso cruce, arrastra sempre un pouco a defensa, moi ben agora collendo a súa distancia ahora o xogador do Sedona, Xoan Otero, pode ser? Xoan, sí, efectivamente. Que ben ese un para unha penetración polo punto débil. En menos de un, Berto, isto vai rapidísimo. Vamos a ter que pedir que nos poñan a repetición, Sí. O sea, podedes que despois no descanso podedes disfrutar das repeticións das mellores xogadas. E quen pide o tempo morto vai a ser Iago Garrido para leccionar os seus xogadores. Vale, pasivo, quedan 4 pases. Hermi, cambia con Santi. Has visto el cambio de ataque-defensa. Hermi, fuera ahora. Vale, atacas esta. El golpe franco, lo que veíamos el otro día. Vale, Dani, Trigo, Tomás, Santi, sacas y metes el bloqueo aquí. A Dani directo, Dani, como si fuera ya cruce largo. Mejor Tommy en el centro y Trigo en la izquierda. Le metes el cruce. Trigo, si hay que ir a reventarse los dientes, nos lo reventamos aquí. Y si no, la continuidad allí fuerte para ir a la calle. No dudes en dárselo al extremo. Trigo, cagando hostias al repliegue, al cambio tú. Viene Trigo cagando hostias al repliegue. Baja tú al exterior. Vamos, tío. ¿Algún dentista en la sala? A ver, Iago non preguntou, solamente ordenou. Se hai que jugarse los dientes, se los juega uno, Aquí non hai... Non hai miramientos, que se diría. Esa ten que ser a intención, a actitud, a intención no, actitud. Hay aviso de pasivo. Balón para Trigo, balón cara ao extremo. Nico vai a querer entrar, no consigue. A ver un novo golpe franco, queda allí un pase. O Artai, Trigo, xa está claro, quedaba un. Se o dixo a colexiada, queda un. Ui, pois
Eso que acaba de facer Gerard non Non. se percataron as colexiadas, pero son dobles, Pois non o vin, Berto, non. Ese bote de Gerard no saque do golpe franco co lleva todas de espaldas. Aí quedoulle co balón Anxo, vai rematar aí este primeiro acto con un golpe franco directo que vai tratar de cumplir. Mira, sale Santi. Dixo Jorge que en lugar de utilizar o de francotirador vai sacar o bazooka. Aí. Tomahawk. A ver si... Aí vai Santi. Altísimo lanzamento por enriba do arco. Que tamén hai que ter en conta que hai que contemplar, non vai a ser que axustes demasiado, lle des a un chojador da pantalla defensiva na cara e empeces o segundo tempo con un menos. Con un menos, claro que sí. Pois fantástico espectáculo que estamos a vivir nesta primeira semifinal, nesta sesión de tarde. Un partido igualadísimo que estamos vendo que está enfrontando Sedona co Pollo Artai. Recordamos o descanso, resultado de 12-12 que podedes ver aí nas vosas pantallas. E eu estou encantadísimo de que estes partidos sexan así de igualados. En todos los sentidos. Y así de bonitos, porque a emoción, si cabe, todavía mayor, ¿eh? Por suposto que sí. Desde logo queremos ver partidos así asustados. Sei que a mellor os entrenadores de cada un dos equipos non lles gusta tanto, pero sí que nos gusta que os marcadores estén así apretados, fai máis intenso o partido. Pois creo que xa ten María a alguén raptado na grada. Vamos, estades moi ben acompañadas aí, María? Pois sí, infiltreime aquí na grada do Pollo porque mira a cantidade de rapazas que se achegaron ao pabillón do Grove para disfrutar do seu equipo. Teño a meu carón a Candela. Como estás vivindo o partido, Candela? Con nervios. Como ves os rapaces do Pollo? Están jugando muy bien, pero es un partido muy igualado. E bueno, que crees que vai pasar na segunda metade? Pues espero que ganemos. Claro, bueno, que non me vai dicir, non? E bueno, teño aquí os mandos do Bomba, Patricia. Bueno, como estás a vivir por aquí arriba o partido? Moi bien, moi ben. Nervios, hai nervios? Sí, moitos. Bueno, entendo que vos xogades no Pollo ou sodes só a afición? Xogamos, xogamos. E o que é o que máis vos gusta do balonmán? Pois o equipo, Bueno, pois veña, como vexo vos moi animadas, despedide a conexión do descanso. Ahora temos unha actuación, dálelle paso, vamos dicir que van a actuar ahora unhas rapazas de gimnasia rítmica e que dende a casa se queden a ver esta gran actuación, vale? Vou vos dar o micro, así que, a ver. Hasta logo.
Pois estamos xa de volta aquí no pabellón Monte da Vila, preparados para vivir a segunda parte deste emocionantísimo encontro da primeira semifinal da Final Four, que recordamos chegou ao descanso con empate a 12 nun partido vibrante, a momentos con un ritmo descomunal, Xurio. Sí, por si alguén non creía na vistosidade do partido, pois aí está, despois de 30 minutos 12-12, con, bueno, un poquinho de alternativas, sobre todo o Pollo Artai, que empezou un pouquiño máis conectado, pero os 6 foi capaz de repoñerse, pois bueno, e conseguir agora as tablas neste descanso. Segundo tempo para disfrutar, a ver quen templa mellor os nervios, quen move mellor o armario, e bueno, quen ten un pouquiño máis de suerte. Esa sorte que nestes partidos tan apretados sempre é moi necesaria que tela de cara. Sí, falamos de suerte como un factor etéreo, non? Que non se entrena ou tal, pero bueno, moitas veces ten que ver coa dinámica que teñas no equipo, a confianza. E bueno, vamos a traducir en suerte, porque ningún xogador lanza para fallar. Vale. Entón, pois vais a poñer o balón en movimento, vai a ser o primeiro balón para o equipo de Coia, que vai a formar novamente con Marcos no lateral dereito, con Guille no centro, con Xoán no lado esquerdo. Soutullo que vai a ser o extremo esquerdo nesta ocasión. Sigue Bruno Cela no extremo dereito, Jorge Gallo no pivote. Aí está Guille enviando a dirección. ¡Ay! Balón de Xoán para Jorge. ¡Qué golazo! a forma de disociar esa mirada co pase tan plástica e bonita que é sempre para o espectador, pero que difícil para os xogadores, Impresionante ese pase ahora do xogador do 6 do Nadal para o seu pivote. Golazo de Gallo, ben asistido por Xoán. Mientras está atacando ese equipo que vai de laranxa. Que ben escapou o balón, que lástima, porque xa estaba vencido. Conseguir asentar a Jorge Gallo con esa finta. Aí o bo de Tomás Balea. Ataque para o equipo do Mago Pesedona. Guille buscando 2 para 2 con Jorge Gallo. Xoán, balón cara ao extremo. Agora sí consigue o primeiro gol Bruno Cela. Pois os extremos que empezan xa de outra maneira que ao principio do partido, Ahora sí, na primeira que tuvo ahora Bruno, pois foi capaz de finalizar en gol esta ocasión. Muy bien, Pombo. Balón para Santi, anticipouse Jorge Gallo. Quere correr a Sedona para aí Xavi Soutullo. Vai a poñer ya pausa. O ataque do Pollo para tratar de poñerse máis 3 no electrónico. Pois cuidado, era unha distancia que o Pollo que o 6 ainda non tuvera no seu marcador. Si o Pollo Artai, e a ver como pode gestionar estar por debaixo o Pollo ahora. Xavi Xoán levántase a chapa que se eleva de Santi. Quere correr Anxo. Aí a poñer pausa Santi Calvo, en menuda boina que lle acaba de poñer Santi aí o lanzamento de Xoán. Pois sí, impresionante aí esa chapa. É que moito hai que saltar para estar por enriba de Santi, deses brazos longuísimos que ten. Aí vai Tomás. Pombo, que ben se zafa, lanzamento de Pombo, golazo de Pombo. Terceiro gol de Alex Pombo. Ben Guille habilitando a Jorge Gallo, que recolle e converte en gol, Pois sí, impresionante. Ademais ese toqueciño aí ao seu defensor un pouquiño antes de recepcionar para non ser desequilibrado. A forza poñía él e a posición ganada, e con ese esfuerzo fai que o contacto non o desequilibre. Nada que decir, impresionante. Tomás con Trigo, querendo escapar a Leirós. Din que roubou o balón limpiamente Leirós a Daniel Trigo. Vai a quedar o balón para o Sedona. Cambia formación defensiva, un 5-1 ahora o equipo de Iago.
Movimento na primeira línea dos de Coia. Guille, balón para Swan, vai a encarar directamente a Santi, consigue o gol Swan. Con potencia ahora Swan ahí. No me de esa defensa. Buscaba un lanzamento Pablo Romero. Sorpresivo, pero estaba Gerard ben situado. Bo repliegue do Sedona, sí. En ataque aí Pombo, Erro, vai Oi, que ben como lle peleou. roubou. Que ben a peleou aí Santi. E queda o balón o Sedona. Muy gran recuperación ahí de Santi, que se botó a por todas. Si era Iago do Pollo, entrenador do Pollo, que lle decía aos seus pupilos que hai que deixar os dentes, ao entrenador do 6 non lle oímos, pero os xogadores están xogando os dentes, Guille Rial quería buscar a Gallo. O Erro no pase agora mesmo. Vai a poñer un pouquiño de calma no ataque do Artai, sabedores de que teñen que conseguir un goliño que les dé esa confianza, pero Iago vai a dar ahora no tempo morto. Imos a escoitar o adestrador do Hospital Capilar, Pollo Artai. Pero no pudiera iniciar en bote, en defensa. Hostia, nos arropamos, pero tampoco vayamos de kamikazes. Vale, un pasito arriba, no nos hundamos, que no nos metan un cruce y nos vengan en carrera ya a jugar a Ixuan fuerte. Vale, pero tío, seguimos. Si hace falta nos vamos a... Claro, vamos a seguir. Vamos a seguir, si hace falta nos vamos a 7. Vale, si hace falta nos vamos 7 para 6, pero vamos a aguantar ahí con calma. ¡Cabeza! ¡Tío, 60 atrás! ¡Va, hostia, Recursos que lle sobran aí o equipo de que adestra Iago Garrido. Sí. Incluso sacando a o as de xogar o 7 contra 6 se fixera falta, pero de momento buscando sobre todo a tranquilidade, asentar novamente o equipo. Sí, é que a distancia no marcador pois non sea maior para que, bueno, xa teñas que ir a unha heroica coa precipitación que eso produce, non? Bueno, tempo morto temprano aí de Iago, pero non quere que se lle vaya das mans ahora o marcador neste principio de segundo tempo. Trigo habilitando y un cruce a Pombo. Pombo abrindo o balón para Tomás, buscando aí percutir e penetrar entre 1 e 2. Pero ben parado aí por Marcos. Vai a poñer o balón no momento Santi Calvo. Aí vai novamente Tomás, quiere percutir o balón para Santi. O gol que consigue Santi Calvo. O pase aí de Tomás. Atacándose a Sedona sin tiempo que perder Guille. Golpe franco que consigue forzar a Nico. Atacando nuevamente os de Coia. 16-14 no electrónico. Estaba tratando de penetrar Swan. Va a haber un nuevo golpe franco. Gallo poniendo balón en movimiento. Guille Rial habilitando yo espacio. Ahí Gallo. Balón para Swan. Amagouco pase hacia Xavi. Y ahí golpe franco. Hay aviso de pasivo. Guille recibiendo. Va a habilitarle a Liño. ¡Qué penetración de Guille Rial! ¡Qué golazo! ¡Qué amago fixo ahí Guille de querer saltar! De buscar sobre todo ese cruce para Swan. Ese movimiento previo de Swan que ya habilitó o poder aperturar esa fenda na defensa do Sedona. Atacando nuevamente, aí está Pombo. Tomás o lanzamento, a chapa que pon a defensa do Sedona. Vai a haber balón o curruncho para Hospital Capilar. Pollo Artai. Piden tempo os colexiados para auxiliar aí a Tomás Balea. Que vai a ter que abandonar a pista.
durante esos 3 ataques por ser asistido, sí. la asistencia, sí. Sale el lateral izquierdo de Pablo Picayo. Alex Pombo habilitó su espacio y pombazo nuevamente. Pombazo, bendito Berto, pombazo que cada vez que é capaz de levantarse non lle tocan pa dentro. Descomunal o lanzamiento nuevamente de Alex Pombo, cuarto gol para él, 17-15 no electrónico. Nuevo ataque para os de Coya. Xuan nesa mágoa parada de Ancho. Ahí. Aguantando ahí Ancho esas mans arriba. Cogiéndolle ese lanzamiento ahí potente ahí a Xuan. a Ataque Xuan, nuevamente sí. do equipo de Pollo. O sea, se producen los cambios en ataque y en defensa. Daniel Trigo dende o centro, con Pombo e Picayo nos flancos. Pablo recibiendo, queriendo zafarse de su defensor. Escapa yo balón, pero sigue atacando Boyartay. Ven esa reviravolta de Trigo. ben defendido ahí también por Marcos. Ahí va Pablo Picayo y aviso de pasivo. Picayo buscando pases sobre Santi. No consiguió. Ben Pombo. Bueno. ¡Pombazo descomunal! Sí, señor. Pombo, que con 2 metros e un pouquiño de distancia co seu defensor é capaz de, vamos. Vemos ahí una repetición. Llegó ahí a línea de 9. Y vamos. Alonxando balón nesa escuadra izquierda de Gerard. Más sustiño non podía ser, Berto. Aí tocou no pau e pa dentro. E se queixaba Pombo que si hubo algún contacto aí no seu brazo. En todo caso, si foi posterior ao lanzamento. Pero se queixa Pombo de que está sendo tocado cada vez que está lanzando, sí. Sí, pero bueno, é normal, é o objetivo da defensa. Non? 17-16. Balón nuevamente en movimiento. Pois si, axústase máis o marcador para beneficio do público, sobre todo. Do público imparcial, porque os que teñan algún... Guille, Iago, balón para Marcos, balón cara ao extremo, no está tremendo lanzamiento. Ben Iago, balón para Guille, cambiando de dirección, hay aviso de pasivo, Guille, lanzamiento non atopa o arco de Ancho. Pois un pouquinho arriba ese balón, en todo caso estaba ben movido polo 6 e moi ben defendido polo Pollo Artay, que non foi quen de darlle un espasiño a ese ataque do Sedona. Pois balón para empatar, e ainda non estamos no 10 do segundo tempo. 17-16, Trigo, balón para Nico, Pablo Picayo, ahí buscando para Balea, ahí Trigo nuevamente, esa loita fantástica, Frisión da boa, sí señor. Ahí va Trigo nuevamente, Pablo Picayo, no un para un, bien defendido por Santi. Atacando nuevamente, Dani Balea. Pablo Picayo buscaba esa penetración, colgóse literalmente del Marcos, Pues sí, no sé. Vamos allá, repetición. Llegó ayuda Jorge Gallo, sí, ayuda para de Gallo. evitar males mayores. Si non está Gallo, seguramente que é unha exclusión. Lo que pasa que, bueno, Gallo axudando aí, pois impide que sea maior a sanción esa. Vais a poñer nuevamente balón en un momento. Santi para Pablo Picayo y aviso de pasivo. Pablo buscando 2 para 2. Bien Dani Balea. Balón por enriba do arco. Ben tocado polo seu defensor. Gerard que opta por non sacar moi rápido e asegurar a posesión. Producense os cambios na defensa do Hospital Capilar Pollo Artay. Pois primeira que desperdicia o Pollo neste segundo tempo para poñer as tablas de novo cando xa transcurren 10 minutos deste segundo tempo. La defensa aí de Dani Balea moi profunda.
Ese impar que se xogou sobre o bo de Iago. Ben Iago, Guille, salindo cara ao punto feble, que iso ser un posible golpe a altura da faciana do pescozo. Vai a poñer novamente o balón no momento. Guille vai buscar ese 2-2, o amago de lanzamento vai sobre Santi, vai a haber 7 metros. Que ben o fai Guille, que ben o fai Guille ese paradiña para despois irse ao espacio con todo. Pisaba 6 Santi, pero estaba dentro da liña de 6. Aí vai Guille, vai Pau, Sancho, primeiro amago, toca Anxo, pero o balón que entra. Lamentase aí Anxo, que toca ese balón, salida aí en explosión, pero non é capaz de impedir que o balón entre aí. 2 para o Seido Nadal. Séptimo gol de Guille, 2 de penalti para él, máis 2 para o equipo de Coia. Santi Calvo, Balea, aí ven outro Balea e a parada de Gerard. Doble parada, hoy meteu Noel, que pena. Pois que pena. Pois non. Pois non entrou. Non entrou, aí temos a repetición, mira. Paradón, non entra dalle co pé, saleu rebotado aquí o efecto óptico que tivemos desde aquí, É que tocou coa man o fondo da rede, parecía que era a pelota a que tocara, pois sí que dábamos o gol, Pois triple parada de Gerard Conil. Sí, señor, 3 para o seu casilleiro. Atacando Sedona, Iago con velocidade, balón para Marcos, non se atreve no lanzamento de novo Bruno Cela. Aí vai Iago zafándose, vai a haber multa. Aí está o agarrón por detrás de Dani Balea. Sí, un pouco temerario aí Dani. Aí vemos a Leo aí se impar, colleron por detrás, esquivou no moi ben aí Iago. Pois sí, aí foi un pouquiño, nese agarre foi un pouquiño cantoso, nese agarre pola cintura. Pois superioridade para o equipo de Coia. Terceira exclusión para o equipo de Pollo. Balón que lle chega ao extremo. Agora sí. Novo gol de Bruno Cela. Xa o dixen na primeira parte. Falei mal del, mentei a bicha. E aí está. Leva 2 de 2. Máxima. Moi ben movido ahora polo Sedona, que tendo superioridade numérica, moveu fantásticamente para habilitar aí a Bruno con moito espacio nese extremo dereito. Novo ataque para Hospital Capilar Poyartai. Pablo Picayo dende o centro. Daniel Trigo. Aí buscando esa reviravolta, aplicándolle a grapa Marcos sobre esa acción do bo de Tomás. Daniel Trigo. Tomás con moita mobilidade, xogando moi longo. Trataba de rouballe aí a carteira Jorge Gallo. Poñer o balón no momento de novo Pablo Picayo. Con Tomás buscando a penetración. Hay aviso de pasivo por parte de las colegiadas. Pablo Picayo, ese amago que ben buscado, buscaba superioridad de cada lado izquierdo. Ven a defensa do Sedona, Marcos sobre Pablo. E a poñer paz aí a colexiada. Pero hai golpe franco e quedalle un pase. E sei que xogala. Tomás buscando longo, buscando chegar un pouquiño máis centrado para habilitar ahora un lanzamento. Sí, porque poucos pases quedarán, non? Aí vai Pablo, rectificado a parada de Gerard. Pois bonito, non tan efectivo ese lanzamento aí rectificado. Aí de Pablo, non? Se rectificado, tirando de recursos a de Pablo Picayo, pero ahí estaba Gerard Conil esperando por el 10ª parada do porteiro catalán do Sedona. Atacando de novos de Coia, 19-16, máis 3 para o equipo celeste. Joan Guille, ese amago de lanzamento topouse con un muro. Sí, estaba aí ben establecido aí ese muro aí do pollo polo centro. Vai de novo buscando ese pase entre as pernas de Santi. Chega Guille tirándose con todo, querendo asegurar a posesión. E o que consigue.
Atacando el equipo celeste. Swan con distancia. Parada la bomba. A parada de Picayo. Quiere correr apoyo. Ahí va otro Picayo. Pablo. Quieres. No fue quien de sacar el brazo para habilitar y el balón a Nico. De matrícula tomada A Swan. a Swan. Ya estaban, no banco estaban buscando, pero dijeron, se no está aquí. Buscámoslo no banquillo, ¿no? Swan inteligente escapando da acción, pero o radar que lleva matrícula. Cartiña certificada con multa de 2 minutos. Eso no esquiva a nadie, Si checa certificada. Pois a ver o Pollo ahora que está 3 abaixo, 15 minutos para o final e a ver como gestiona esta superioridad. Sí. Atacando. Balón cara ao extremo. ¿Vais a atrever, Andrés? Sí. Golazo. O golazo de Andrés Pérez. E o primeiro ataque que non desperdice aí o Pollo para arrimarse un pouquiño aí nese marcador desa 9, desa 7, menos de 15. Doble mixta que plantexe aí Iago Garrido sobre o ataque do Sedona. Ben Leirós a auxiliar a primeira línea na que está solo Marcos. Buscando un espacio, Leirós buscando cara afuera, balón que se vai alto por enriba do arco da bomba Picayo. Aí a conexión entre irmáns. Pablo ahora en bote, chegándose a defensa celeste. Aí vai Pablo. Buscaba un lanzamento, pero estaba Gerard Conil nuevamente. Esperando ese lanzamiento de Pablo. Sí, buscaba ese ataque rápido por amortizar canto máis esos 2 minutos. Balón de Pablo cara a Andrés. Non se atreve no lanzamento ahora. Alex Pombo buscando a Santi Calvo. Pablo que se durme. Vai a roubar a carteira. Non foi quen niso. Atacando nuevamente. Aí vai Pablo Picayo decidindo. Balón para Santi. Non é capaz de tirar. Cuidado, sí, ahora sí. Saca os 7 metros. A insistencia de Santi Calvo. Importante que nesos giros non incurran pasos. Na repetición como insistiu aí. Sabedor sabe que su defensor estaba diante, pero que era necesario conseguir esa verticalidade fronte ao porteiro. Si non hai 7 metros. Andrés superando novamente a Gerard. Que ben arrastrou aí co corpo ao porteiro e localizando no lado contrario esos 7 metros de Andrés. Nuevo ataque para el equipo de Coya. Sigue esa doble mixta. Sobre Guille, sobre Iago. Recupera a los jugadores excluidos a... Pero persiste. Sí, sigue a mixta. Balón cara a Adrián Leirós. Al límite. Ese golpe franco. Nuevo ataque para Sedona Guille. Va a buscar ese 2 para 2. Qué fantástico ese pase de Guille. Cómo sabe xogar, cómo sabe fichar. Ese pase de muñeca aí que lle dá Samuel Couto para poñer os 2 arriba. 20-18. Atacando nuevamente os de Pollo, tratando de recurtar a distancia, de poñerse nuevamente aún. Atacando, ahí está Pablo, que ben lle saca Iago. Falta en ataque a Pablo Picayo. Pois sí, Pablo que iba ahora con todo. Na repetición, como plantou os pés no chan. Aí sí. Bruno Cela. E como celebraba dende o chan, Importante esta defensa, sobre todo que eso, atasco que ten un pouquiño apoio en ataque. Pois facer, claro, se o Nadal quere que dure. Swan buscando balón para Iago. Bruno. Iago con Swan. Vaya a buscar ese bloqueo exterior. Non, amaga cara a outro lado. Lanzamento de Swan a parada a pesar de tocar Picayo. O gol de Swan Otero. Cuarto gol para o xogador. Aí que ven Andrés como enganou, como meteu a muñeca cara ao Pau Corto. Sí, cando se iba o porteiro do Sedona se iba con todo o largo. Que de cambiar aí para o corto e batilo ahora. 21-19 máis 2 para Sedona. Camiño do minuto 20 deste segundo acto da primeira semifinal masculina desta Final Four que se está a disputar aquí na localidade do Grove. Hai partido, solo 2 goliños
vistas alternativas do partido do marcador, hai partido de sobra. Ben Guille, novamente lanzamiento en apoyo, superando a Santi Picayo. ¡Qué facilidad de Guillermo! Y vemos como bota, como fíjase o paro, lanzamento por enriba de Santi Calvo, que é o máis pequeno do equipo de Pollo, sí. Oitavo gol para Guille Rial. Es armado rápido ahora que Guille é capaz de lanzar. Pois estamos no minuto 50-22 de Zanove, o bombazo que non entra, pero balón para Andrés e o gol de Andrés. Pois recolleu o seu compañeiro Andrés ese despeje de Pombo que, se non é o primeiro, como moito é o segundo que falla, na tarde de hoxe. Pois novo gol de Andrés, sexto gol para Andrés. Está tendo eficacia dende a liña de 7, dende os lanzamentos que lle chegan esa liña de 6. Guille, no 1 para 1, o lanzamento que non atopa o arco ahora de Santi Picayo. Poniendo o balón en movimento novamente. E aí a bomba querendo darlle ese impulso de ánimos ao seu equipo. Bombo, balón para Calvo, vais a girar Calvo, gol de Santi Calvo. A pesar de esa bola saltarina, Santi é capaz de facerse girarse e poñer en nada máis a distancia, menos de 9. Jorge, o adestrador do Sedona, imos a escoitar a Jorge. Chicos, atentos rápido. ¿A qué estáis jugando, tío? ¿Dónde ves? Vale, ya está, me da igual. ¿Y qué vas a solucionar corriendo fuera, tío? ¿Qué vas a solucionar? Adri, 3 arriba y seguimos al contraataque. Guille, ataque más largo. Mucho más largo. Eso lo puedes hacer cuando te dé la gana, igual que lo de Adri. Yo llevo toda la semana entrenándoos para que no hagáis lo que acabáis de hacer ahora y diciéndoos que no hagáis lo que acabáis de hacer ahora, tíos. Os dije lo de las debilidades de cada equipo, ¿verdad? Que cada equipo tenía sus debilidades y que ellos tenían las suyas y sus fortalezas. No os dije las vuestras, ¿verdad? Pero son estas, tíos. Son estas. Y encima lo sabemos. Lo sabemos. ¡Vamos a muerte, tíos! Pois vamos a ver ahora. Se surte o mismo efecto que no primeiro acto, aquel tempo morto de Jorge de chamada de atención que solventou con un 0-2 a favor despois da saída do tempo morto. E agora ese tempo morto pedido sobre todo para parar ese ritmo que lle estaba poñendo o Poiartai e ese 0-2 que lle meteu en contra ao Sedona. Sobre todo eso, decía aí Jorge que, bueno, esa renta que tiñan de 3 que se perdeu, aínda teñen ataque e posesión, pois por non elaborar un pouquiño máis os ataques e querer perpetuar esa distancia, pero hai que facela a través do chojo e sobre todo do chojo que é o teu, non? Guille vai a buscar a 2 para 2 con Samus. Van recibindo, tratando de elevar o balón cara al lado derecho. Bruno. Gol de Bruno Cela. Terceiro gol para Bruno. E temos que venlle levan o balón cara a ese lado. Como consigue superar a Picayo. No ataque para Poiartai. Dicía Xulio. Non, quería decir que hai que aproveitar que os exteriores non poden dar ese pasiño a máis para pechar os extremos, senón sabemos que pode pasar. Calquer contacto son 7 metros, exclusión. Pombo buscando 2 para 2, balón para Pablo Picayo, escurre ese balón, Pitanlle. Pes. Vemos na repetición, escapa o balón, igual sí. Sí, non, desde aquí non se ve moi ben, en todo caso a colexiada está ali cerquiña. El balón para Sedona con máis 2 e posesión. Pois importante ahora que o 6 temple o seu ataque para e non especule demasiado, porque senón Iago con Guille querendo zafarse de Santi Calvo. Xuan, no 2 para 2, Xuan, o lanzamento, gol de Xuan. De potencia aí, Xuan. Está botando en falta as paradas do seu porteiro, equipo de Iago, que creo que vai a incluir na acta.
a Julio Ferreiro, que estaba nesa acta aberta na grada para tratar de tocar un pouquiño a variña máxica. Pois sí, a ver si pois variando nese aspecto a portería pois lle dá un plus. O gol que consigue Tomás Balea, quinto gol para él nesa trayectoria moi longa que tomou o bo de Tomás Balea. 24-22 máis 2, 6 minutos e medio para chegar ao final desta primeira semifinal. Novo ataque para o equipo celeste. Recibiendo Xoán, tratando de cambiarle el ritmo al partido. Ahí va Iago, balón para Guille, con espacio Xoán, buscando ese 2 para 2. Pasea, parada de Picayo, pero va a haber 7 metros. Pues gran parada ahí de Santi ahora. Como se zafa. Ay, ayuda. Está sin ayuda, está ahí José Veloso. Ayuda de Veloso, efectivamente. Aí vai o lanzamento de Villarreal, mira. Pois vou quedar calado, desde que dixen que faltaban as paradas do xogador da portería do Boyartay. Leva dúas. Pois Picayo para manter o seu equipo con este ataque para poder poñerse aún e facer máis emocionante estos últimos 5 minutos. Aí, a ver, golpe franco. Está buscando Tomás a Santi Calvo. Y diálogo entre los jugadores. Sí, sí. Pablo Picayo, Pombo, recibido arriba por Santi. Pablo Picayo quería buscar y ahí a falta en ataque o jugador Guille Real. No lo consiguió. Ben Pombo buscando, habilitándose. Pasos de Pombo inteligente ahí. Santi dándole espacio. Sí. Que protesta moito Pombo ahí. Se queixa de que botou, pero bueno, a colexiada en todo caso creo que interpreta que fai antes do bote os pasos. Movimento no equipo de Jorge. Sale Iago esa doble mixta. Iago para Marcos. Balón para Bruno. ¡Tindon! Golazo de Bruno. Cuarto gol para él. Pues importante este gol ahora, menos de 5. Ahí va y buscaba esa penetración. Tomás Balea. Ocurriendo un golpe franco. Escapa yo balón, pérdida de balón, recuperó ahí Guille, escapó el balón Andrés. Pois ahora estas pérdidas empezan a ser definitivas e o pollo que terá que dar, pois eso, un arreón, facer algo diferente. Bueno, está facendo dúas mixtas xa, pero a ver como é capaz de os 6 que ten tempo ahora para gastar. Ahí ven Iago, lanzamiento superando fuera o arco de Julio. Ven Pablo poniéndole velocidad. Tomás cambiando de dirección. Ahí estaba buscando Veloso a penetración, no consigue. Ven parada para la defensa de Sedona. No le pide un nuevo tempo morto. Iago para ordenar a Épica. Sí, para Épica, porque menos de 3 minutos. ¡Ey! ¡Ey! Vamos con 7, ¿vale? Vamos con 7. Vas tú. Vale, ¿dónde defiendes? Vale, ¿Centro? en el centro, sí, ahora hay que arriesgar, quedan 5 minutos. Va. Tú sí, o sea, el cambio de defensa, digo. 2 y 3, Sí, la de 7, vale. Andrés, atento si aquí se queda muy con Pombo para atacar, que tenemos aquí a pivote. Santi, 1 y 2 de aquí. Vale, pero tiene que venir Andrés, o tiene que venir Andrés o Pombo al cambio. Claro, estamos 7. No os volváis locos con las Claro, pistas ahora. el que no está es Velo. Vale, 7. A muerte, si los conseguimos hundir, claro, si conseguimos hundir hay que reventarlas. Vale,
Vale. Atentos vosotros dos para venir uno de los dos al cambio, ¿vale? Agarra el 3, agárralo. Lo agarras del cuello, no van a petar nada. Tommy, te quedas tú si viene Andrés al cambio en la mixta, arriba. Ahí las instrucciones de Yago Garrido para ir para xogar ese 7-6. Ahora sí, ahora Yago opta por eso, para que a Épica surte efecto, pois finalizar canto antes os seus ataques en gol. Bueno, a ver ese cambio do porteiro, a ver como gestiona. E nada, ataque para Pollo para poñerse a 2, van a faltar 3 minutos. Aí vai o ataque. Un xogador máis. Pablo Picallo, Alex Pombo, lanzamento de Pombo. Gol de Alex Pombo. Que pouco lle fai falta para ser peligroso. Que lle dicía Yago, salpica, sin medo. Correcto. Dispara. 25-23. Sigue esa doble mixta. Xogando ao gato e ao rato. Ahí va Leirós, con balón apoyándose en Marcos, sacando a Bruno Cela. En Marcos ahora nuevamente, balón para Leirós. A chapa de Julio Ferreira. Ven a contra, quiere salir. Piden dobles. Piden dobles, que para mí fueron, por no decir. E o gol do Pollo Artai, poniéndolle emoción ao partido. Pois si algo nos facía falta era esto aí. 2 minutos para o final. Aprétase esto. Pollo sigue coa mixta que lle está resultando. E o 6 que ten un ataque. Atacando nuevamente, Vital, Vital. Ahí está atacando hoy. Resbaló Bruno. Hoy debe balón estar para Marcos. Yago buscando un contra un con Santi. Otra parada de Julio Ferreiro. Sí, señor. Vai a poñer paz aí nesa mixta, quedanlle 2 pasos, está avisando a Colexiada. Vai nos xogar Guille. Guille lanzamento a parada de Julio. Non pode haber 2 porque hai oposición. Pedía Anxo. Julio, perdón. Pedía Julio, pero no, lanzou desde detrás da defensa. Con oposición non hai posibles 2 minutos. Pois ataque importantísimo ahora para poñer o partido. Cando vai faltar 1 minuto nada máis. Valeira, portería, Pollo Artai. Alex Pombo sacando a Andrés. Hay aviso de pasivo. Alex en bote, vai a xogar Alex por enriba do arco. Ahora Pombo un poquinho precipitado porque despois desa primeira salida da defensa do 6 que non lle impideulle percutir e a posición non era máis idónea nese momento. Pois ataque para o 6. Joan. Ahí escapa el balón a Bruno. Queda el balón a Pablo Picallo. Va en bote. Santi buscando a contra. Buscando a Épica. Tomás, balón para Pablo Picallo. Falta en ataque. Falta en ataque. Decreta Colexiada. Y vemos a repetición cómo llega Pablo. Cómo se pone diante Guille. Que impide o tempo morto. E o adestrador do Sedona. Imos a escoitar a Jorge. Y tenéis 11 segundos que perder. Junto, Guille, recibes balón, ¿sí? De Yago. Estamos a 6 de ataque. Xavi, Yago, Joan, Guille, Marcos y Bruno. Vale. Balón a Bruno. Digo, balón de Yago a Guille. Yago, corres abierto hacia el centro. Vale. Joan, pegado a la banda. Xavi a la esquina. Bruno a la esquina. Guille, si tienes espacio, juegas. Si no, tiene que estar Yago o aparecer Marcos. ¡Vamos, tío! ¡Sí, hostia! Sin perder la concentración, sobre todo para los jugadores de Sedona, ese tiempo muerto de Jorge, para evitar cualquier pérdida de balón.
Pois si pensábamos que faltando un pouco menos de 5 minutos e non había partido, fíjate ti as alternativas que hubo. Pollo con 2 ocasións para neutralizar este ataque quizás demasiado elaborado, igual tiña xa pois máis directo ese contraataque. E nada, posesión para finalizar o Sedona e o Pollo que ten que recuperar balón como sea antes destos 11 segundos que quedan. Balón en el momento recibiendo Guille, van a atacar ese balón, escapollo, balón, ¡ay, ay, ay! No, siguen, Diva colexiada. Marcos otra vez, ¿qué pasa con ese balón? Julio, lanzamiento de Julio. Non dou tempo, Pollo, de recuperar ese balón con tempo suficiente para poner as tablas no marcador. Aparte Julio que decretaba colexiada. Era un golpe franco a favor do Sedona porque Julio recogió balón dentro da área. Saleu co balón controlado, ¿verdad? Sí, efectivamente. O fragor aos nervios e intensidade do partido. Tamén fan cometer eses erros. E chegamos ao final, ese 25-24, emoción ata o límite. Pois emocionante este partido, sobre todo ese final. Bueno, durante todo o partido estas alternativas no marcador. E bueno, emocionante, máis emocionante non pode ser este final, Fantástico partido que acabamos de ver nesta primeira semifinal desta Final Four na xa categoría masculina. E Pollo que terá que esperar un ano máis para volver a unha Final Four, a unha final da Final Four, non? Sí, novamente. O Hospital Capilar, Pollo Artai non consigue desta vez meterse na final, pero bravo pola intensidade, bravo polo ben que pelexaron. Fantástica a batalla que vivimos hoxe aquí no Novo Monte da Vila, Xulio. Desde logo que sí, non deixa indiferente a nadie. Evidentemente, en canto a criterios arbitrales, eu quero dicir, romper unha lanza a favor dos árbitros, que sempre somos subjetivos, os que somos xeareiros de un equipo, sempre pensamos que nos fan penalti ou que nos fan falta en ataque. A ver, partido difícil neses momentos, rápidos e tal, pero bueno, eu quero pensar que ganou, estou seguro polo que vi, pois que ganou o que máis acertou, digamos, non? Si tocoulle, como sempre dicimos, os que ganan, outros que aprenden, neste caso aprenderán, é seguro, deste final de infarto por detalles. Os rapaces de Iago. Por detalles, nada máis, o sea, nada, felicidades ao balonmán, será el... Efectivamente, sobre todo felicidades aos xeareiros do balonmán, porque estes partidos sempre van a facer afección e da boa, ademais, Correcto, eso que buscamos sempre, que poder captar algún adepto máis para este deporte. Pois recordade que o balonmán vai a seguir despois, temos a 7 da tarde, en pouquiño máis de media hora, perdón, pouquiño menos de media hora, esa segunda semifinal que vai a enfrontar aos locatarios, aos organizadores, o Rasoeiro do Grove, co balonmán Culleredo, que si vivimos emoción ata agora nestes 3 partidos, de seguro que o cuarto partido vai a ser todavía máis emocionante. Eso esperamos. Estar o equipo locatario en liza. Pois eso esperamos, de que haixa ambiente, se cargará un pouquiño máis os pequenos huecos que quedan aquí polo pabellón. Bueno, nada, agenda final para este sábado. Pois xa ten María aí no centro da pista, protagonistas, ten a Guille e ten a Xoán. Damos te paso, María. Pois sí, estou con dous dos finalistas da Final Four da primeira autonómica masculina. Como vivichedes o partido? Fue un partido muy intenso, la verdad, pero tuvimos momentos de desconexión, pero conseguimos estar hasta el final duros y creo que eso es lo que nos dio el partido, la verdad. Bueno, entendo que a final de mañá tamén é para poñerlle o broche de ouro a esta tempada. Sí, sen dúbida. Para nós o obxectivo non imos a esconder era estar nos postos de arriba, así que mañá último partido da Liga e xogámoslo todo. Pois desecho vos moitísima sorte, ide a festexar cos compañeiros que están aí xa para quitar unha foto coa afición que se desplazou dende Vigo. Moitísimas gracias, sorte na final e veremos que pasa, vale?
e vos non marchar da retransmisión en directo da canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán, porque agora temos partidazo a segunda semifinal masculina, Calmear Rasoeiro, Balonmán Culleredo, aquí a 7 dende o novo pabillón de Monte da Vila. Vémonos, balomaneiros e balomaneiras.